Hei hi Akasvani Aizawl ani Chanchinthar asir tu silian sang puya Governor General Vijay Kumar Singhan Voin Khan Aizawl khatla Chanchinthar sector Assam Rifles headquarters lo in Assam Rifles how to te akom Higher and Technical Education Department Secretary Aizawl Engmoyan Mizoram State University Dinatur Bill tun budget sesona pharman tumani ati Mizoram le Assam State in kar atulanga tho ho dan tu le inshe thiam ton na thazok ne the nan Voin Khan state pani ayote anin bia Prime Minister Narendra Modi jan sarkar in masona kalpui dana ramlet nam masabera ti thupuya ane ati Governor General Vijay Kumar Singhan Voin Khan Aizawl khatla 23rd sector Assam Rifles headquarters lo in Assam Rifles how to te koma Governor John India le Myanmar ram reveng tu Assam Rifle temhalak na fakomati thu soin India ram le chunga cheng te hlim tura theitop chhuat chunjam zel turna cha a danlova ramrikal tanga chet na ven konga chanla ka tu thu soin mipui ta himna tura rongbol na thopo ngai poimo zel atul thu soi bok ani hehuna hian larsa phi guard of honor pek ni in brigadier Girish Upadhyay DIG 23rd sector Assam Rifles Aizawl ya thopui ten lo dong songa Mizoram Assam Rifle malak na le poimo sang te lo shil fi ani Assam Rifle te hian Mizoram bi ka hian India le Myanmar ramri kilometer zanga somvela thui ven nan thok meka 23rd sector Assam Rifle headquarters khatla Aizawl noi hem battalion pathuma oma battalion tina company operating base COB parukzel amin Indo Myanmar border ven na ngor takin an thok meka ni Karle ni lai nia village council le local council in than vote thakani to awangin political party tan theitop chu in vote an zongjui zela campaign pon vote to pathleng chhotam hein than ne tura hian party sanga village council election candidate zongjong za thi sangruk zare somthumani a general seat a sangaz ni somnga poriat reserve seat a sangkha zerok somsiripali avain sangruk zakwa somthum panhi ni a candidate in nuk dog zale panhi an omani local council lunglei municipal council le Aizawl municipal corporation a hian candidate sanghni le somsiri paruk an om ani local council Aizawl municipal corporation a candidate sangkha zerok somnga pakko omin general sangkha zini som pakhale reserve zali somli poriat an oma lunglei municipal council nuaya local council a candidate zali som pasiri omin general zathum pakole reserve za pariat an omani ZPM election committee chairman ne ZPM general headquarters vice president VL Zai Thanjam chuan ZPM candidate general le reserve seat a sangni zathum samsiri pakhat an nei thua soya vointhengin an party ZPM a chu lova tlinga puan candidate somni pako omim heng somni pako zinga hian general sompasari le reserve sompanian omani hengpa kain party dang chu lova tlinga puan anam poka MNF atangin panga INC tangin pali le independent atangin pathian oma chu to omlova tlinga puan za thi anvain somli anni Higher and Technical Education Department Secretary Aizawl Engmoyan chuan Mizoram State University Dinatur Bill boipui mekani a tun budget sesona hian soiho tura pharman tumani ati voina pachunga University College Mizo Department in thanglia na kutsuak le sulnu zirchian an bot sai man puina het hui sein Aizawl Engmoyan chuan NEP sahni somnia kumsani samthum panga nulama affiliated college omphal ani to don lo wangin tuna Mizoram University noya college te anomang hian anom the to don lo ti asoya state sarkar chuan sumhar sa chungchung point state university din turin rom man asiam meka bil po pe ani toni ati a state university hi a hau tak lo thiang berin cluster university din tu mani thua soya college le institution sang te chu man tang kai tu mani thua soi ani Aizawl Engmoyan chuan kumsani sompaku a prime minister in athuwa a honto Mizoram Engineering College po central in aron norna sat awangin kumsani somni paruk sesona chuan subject pali vela ataka class ran man tumani thuwa soi ani tunlai hian primary agriculture credit society PSCS din hun enfi in Mizoram hun sanga resource person ten kalkual mek Apex Bank noya on PSCS development cell business diversification and product innovative cell BDPI resource person pillar shoi chungi soidanin Mizoram PSCS somkodin to a hengzinga society somni panga chatundin huna athanga ini in PSCS hi poisa da thatna ne loan pek na na tangkaya thingtlang khuwa omte tan ol sam takin sum sen ngai lovadin theni a kuna thokle sum don na khoi tu de tan atangkai takzetani ati pek si somkwala hi kan ni ve a he ni jinga hian somni panga hi
tuna hian computerized ami to kan ti khan en kim bank ang takin an function be te to a deposit te loan and take so de kan houseong ko portal shoe in na ki akan ti be te to ka kan house som hi panga te class so kai na min kan so sa kanya na bar sponsoring computer te laptop te and furniture te amma mo zong material so ka na bar tal kan kai an dong ka Mizoram le Assam State in Kara thoho dan tur le in chit hiam ton na thazok ne thein atana poimo thil chi sang voin khan state pani ayo ten an soi howa kachar DC conference hall a Mizoram ayo in Kolasip DC Purabat Silal mangai le Kolasip SP Pu David Aizawl thangli na te an kala Assam ayo in kachar DC Pumindal Yadaf le SP Puen Mahato te antel ani he huna hian Kolasip DC chu Mizoram in VC in than an masantura Ramri le che vela dane thupe ken ko na lama atulanga thopui turna soma in una na thazok om theinan kumin chapchar ku lo thleng tura po kolasi paman pui turna som halani heng ba kain NSIDCL malak na 4 lane kong pui lai tur chungchang soi hovin kolasi pa meeting ne ni CNT up state pani ramri na cheng te har sana an tolo nan le thamuang takan om theina minister level in biak na joint resolution anosiam to chu vongzel chungin atulanga tho dun ni se anti up he huna hian Pu David Aizawl thangle na Kolasip SP point kachar SP le hoten Mizoram police te kong sanga an tho puina lom thu soya hunokal le zel tura po tho dun pui turna som hal bokani he uninikum August ni kuwa state pani home minister den Assam le Mizoram ramria in po na le thona thazok om theinam DC le SP le vela in biak ne thini rosetia an thuda bozuina ani Mizoram Road Safety Council thutlok na angin tun thachunga kalpui turin road safety mont Mizoram chung district sang kalpui ani Aizawl chon traffic point sang ale ko thler koitina uluk le zola traffic police te duty omin lir thei khaltu le lir thei ve wakte anhim theinan kong sang malakani a lir thei khaltu te le lir thei din hun te po endik na atam theng berin nei ani tu thu traffic hodu te chon an soi road safety mont manin chung hian digital media ka thengin n2 te midla thea tura inzitina video clip le animation te siamani dona heti hun chung hian kong pui che zole him lo lai te po endik tum ni in lir thei shal chuak lu te po film khona konga an mo phuna te hlen chuak tura hriat tir le ngen anni tukin khan champhaya chanem building a road safety mon thi champhai borsap district level road safety committee chairman ne bok puvel rem lenan honga he hun Mizoram drivers union ayo thu sei tu pukel rin moi chuan lir thei khaltu te chu kong pui mang ve midang te ngai chang chunga motor khal thin tu le tlomwaina vongnung tu nizel turin angen ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov.in te Chanchinthar ngai thlak le chiar thia da ani ta tu jing da sarila chan ve Chanchinthar puan le ni ang Prime Minister Narendra Modi chon sarkarin mason na akapui dana ramle nam masabera ti thupuya anei ati देश दूसरी बार तीसरी बार हमें सेवा करने का मॉडल बनाती है इसका कारण देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है समझा है और समर्थन दिया है हमारा ये विकास का मॉडल को अगर मुझे एक शब्द में कहना है तो मैं ये कहूंगा नेशन फर्स्ट Voina Rajya Sabha President tu se chungchang lom tu se namoson soihona he thui sen pumadia chuan mi puiten he masona model an kalpui hi an enchina an thethiam to boka an thlop zuani ti a he wang hian a sarkar chun a zone atam thumnan thune na an changle ta ni atipok Prime Minister Modi chon sarkarin ST le SC te ven himna dan ti chakturin ma lak thu soi boka nam hoi thung jok te ham thana turangai poimo hleti soin mani nina in thak transgender te dan anga hum himna po an sarkar chon thatakin aneni atibok OBC tan hunrei tak ano phu to ramdan pin hoya OBC commission kalpui po ti hlotlinen to atibok External Affairs Minister Dr. Jaishankar chon ramdanga dan kala pem lut ronthon kir chu khovel ramte inram na thu phung ani thu sein dan dik taka thil ti chu ramtin thana turani ati USA tanga dan kala pem lut India mi ronthon ho ani chungchang voin khan je sabha soilangin pujai shankar chuan sarkar tan chuan an mi le sa dan kala ramdanga omte shwa kir chu an mo phuna ani thu soya Union Minister chon hetianga in shwa kir hi avoi khatna ani lo thu soin sipai thona le civil thona po manchin ani thu asoibok ani There is
we have looked at deportations for the last 15 years. It is up to the authority of the Immigration Customs Authority to charter an aircraft. It could be a military aircraft, but whichever aircraft comes in, it is under the authority of the ICE. Chanchinthar Sirti Topna Natlang Pui, Governor General Vijay Kumar Singh and Vain Khan Aizawl Khadla a 23rd Sector Assam Rifles Headquarters in Assam Rifles how to the Akom. Higher Technical Education Department Secretary Puisal Engmoyan, Mizoram State University Dinatur Bill, Dun Bajasona Partman to Money Ati. Mizoram Assam State in Kara Tulang at Hodan to le in Shetiam Donat Hazok, Nate Nan, Vain Khan State Pani Iote, Anin Bia. Prime Minister Narendra Modi Suan Sorkarin, Mason Nakal Puidana, Ramlet Nam Masabira, the Tupuya Ane Ati. So the song to Chanchinthar Kanpon Teju, Ani.